Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal. Današnji prijedlog za ručak vam je brzinska pita sa pečenim gotovim jufkama, a to je pečena pita. Zašto pečena pita? Sigurno zato što se koriste već gotove pečene jufke. U mene je brzinska zato što jufke već imam koje su pečene, bile su mi zamrznute, izvedla sam ih iz zamrzivača. Kako da jufke napravite, to sam vam pokazala u jednom od mojih prošlih videa. Sama priprema i sve ide jako brzo i jednostavno, sastojke su već ispred mene, već sam ih pripremila i to su sljedeći. 500 g domaće pečene jufke, ako uzmate znači kupovnu, uzmite isto jufku na kojoj piše pečena jufka, a ne ona jednostavno tanka koja je za baklave i ostale pite. Znači mora biti pečena jufka. Zatim za fil mi je potrebno 5 jaja, 500 g svježeg kravljeg sira, 200 g milarama ili kisele povlake, so uzimam po želji. Ovdje imam 2 velike kašike pšeničnog griza i 50 g mozzarele. Umjesto mozzarele možete uzeti neki drugi ribani sir, gauda, emmentaler ili šta već imate u kući. Normalno se griz i ovaj ribani sir ne stavljaju u ovu pitu, ali ja jednostavno stavim, moji ukućani tako vole, bude nekako meni i nama puno ukusnije i čitava kuća mirše. Znači sastojke ova dva možete da stavite, a možete jednostavno i da izostavite. To sad prepuštam vama po vašoj želji kako vi volite. Sastojke ću sad sve da izmiješam, izmutim i onda polako počinjemo sa slaganjem pite. U jednu znači malo veću zdjelu dodajem prvo jaja. I kratko ću ih izlupati. Zatim dodajemo sir. Kiselu povlaku ili mileram, zavisi šta imate. Pšenični griz i so. I preostalo nam je još da dodamo ovaj ribani sir. Sve dobro izmiješati i fil nam je gotov. Ovdje sam naprijed još pripremila 2 tepsije. U ovoj malo većoj koja mi je promjera otprilike 30-32 cm, tu ću da slažem pitu. A u drugoj koja je malo manja stavila sam 1 litru vrele ključale vode i 3 kašike ulja. I u toj smjesi ću jednostavno ove moje pečene jufke da kratko uronim i da i onda slažem u ovu tepsiju. Moja jufka, znači kao što sam već rekla, malo je još zamrznuta, dolazi iz frižidera. Najbolje ako možete da je ostavite, kad je izvadite iz frižidera, da je ostavite 1, 2 do 3 sata na sobnoj temperaturi da se malo otkravi, lakše ćete s njom rukovati. Ali može i ovako. Znači otkidam jednostavno komade, ja volim raditi sa malo manjim komadima sad na početku i slažem u tepsiju i gledam da mi je čitav dno znači prekriveno sa ovom jufkom. Kratko znači uranjam u ovu vodu. Vadim i redam u tepsiju. Negdje gdje vam je jufka malo tanja, slobodno možete staviti i 2 sloja ove jufke. To ništa nije loše. I zaboravila sam još na početku napomenuti da tepsiju sam premazala sa uljem, znači dno sam premazala na taj način kad je pita gotova neće mi se jednostavno jufka zalijepiti. Kad smo prvi sloj znači završili, kad smo ovo dno dobro prekrili sa jufkom, sad stavljamo prvi sloj fila. Fil jednostavno stavljate onoliko koliko vi volite. Neko voli da mu je pita malo sočnija, neko da je suša. Ovaj fil vam je opcionalno, znači sve sastojke su vam opcionalne. Možete da stavite više sira u njega, više jaja, manje sira. Sve kako ko voli. Neko voli da mu je pita sočnija, neko da mu je malo suša. Sve znači prilagodite svojim željama i željama vaših ukućana. Isto koliko ćete fila staviti. Ja ovako gledam da mi otprilike sve pomalo pokvasi to sa filom i to je to. Onda stavljam drugi red jufke odozgo.
tako sve slažemo dok ne potrošimo fil i jufku. Ovako kad imate malo veći dijelova koji vam ljepše izgledaju, njih možete da ostavite za kraj odozgo, kad završimo pitu. Znači kao što sam već rekla, ako ne volite da vam je pita previše sočna, neke dijelove jufke ne morate ni kvasti, nego je ovako malo namižurajte. Poslije, znači kad je ispečete, će vam biti pita malo više razabranija. A ujedno na taj način će dobiti malo i na volumenu. Znači malo će biti veća u visinu, ići u visinu. I sad uzmem još zadnji sloj, koji je znači malo veći, stavljam ga preko cijele tepsije. Ako su vam neki krajevi malo duži, možete i osjeći. Ali ne sve, znači mora jedan dio da ide preko tepsije, jer to ćemo poslije uvlačiti sa nožem. I sad uz pomoć jednog noža uzimamo jedan dio, idemo ovdje direkt ispod jufke i ubacivamo ovaj dio i motamo. I znači tako idemo sad sve. Podižemo odozdo komplet znači jufke i ovo ispod stavljamo. I pita je skoro pripremljena. Nastojite kad je sve završite da vam ostane još malo fila, 1 do 2 kašike. Da još odozgo možete posuti, jer kad prilikom pečenja će imati malo drugčiju boju će dobiti, bit će malo ljepša. I jednostavno znači još malo odozgo posprete. Ne treba puno, kao što sam rekla, 1 do 2 kašike su dovoljne. I ovdje sam još pripremila 1 kašiku ulja i 3 kašike vode. I to ću da pospijemo odozgo. Ne mora sve, znači morate jednostavno da vidite po odoka koliko je dovoljno. Prilike pola smjese će biti dovoljno. I pita je spremna za pečenje. Ovo je stvarno jedna brzinska pita, mogla bi se reći pita za 10 minuta, koja ima naravno gotove jufke, brzo se priprema. Pita sad je spremna za pečenje, ide u zagrijanu renu na 200 stepeni otprilike 30 minuta. I vidimo se poslije. I pečena pita je gotova. Ovako sad vruću ću je još da zalijem sa smjesom od masla i mlijeka. Već sam malo istopila to, ugrijala. S tim ću da prelijem. Možete da prelijete u prvom dijelu i sa malo vode i da je vratite još u rernu, ali ja radim ovako. Znači malo ćemo je zaliti sa ovom smjesom od masla i mlijeka. I ostaviti kratko 10 minuta još da nam se malo ohladi. Zatim je možemo rezati i spremna je za serviranje. I pitu ću još da prekrijem sa papirom za pečenje. Možete umjesto papira za pečenje uzeti i neku tepsiju, tablu, nešto što odgovara odozgo i prekriti. Ja ću znači jednostavno uzeti papir i prekriti s krpom još dodatno i ostaviti 10 minuta, samo malo da se još otpusti, da omekša i onda se može rezati. Pita je spremna sad za rezanje. Uz ovu pitu možete da poslužite razne vrste salata, kako friške, tako i kisele, kiselo mlijeko, ono što vi jednostavno volite. Ja sam se odlučila danas za paprike koje su punjene sa kupusom, kiselim kupusom.
ali prvo ćemo da pitu izrežemo. I moj ručak je gotov, pita je pečena, super je ukusna, već sam je probala. Domaća juha sa piletinom, salata. Mi sad idemo da ručamo, a vama želimo ugodan ostatak dana. Vidimo se opet. Ćao!